Selam алейкум, сізілі Айшы Шулакова, келіңіз автанын ені сас мевзуларыны талилетейік. Бүгін программамызда. Unutulmayacak cesaret. Дешетлі женг вақытында жанларыны құрбан еткен яш инсанлар да зияде үрметке лайық. Ахмеджитте Русия Федерациясының қараманы Алиме Абдынановаға бағышланған абиде текленілді. Көрінмеген ве яқшы огренілмеген вирус корона бір кімсені аджимай. Бұл адамларға бақып, өзіңізден сораныз. Оларының ерінде олмаға істейсіңіз ма? Ковид-диссидентлер ве ашыламаға қаршы шыққанлар үшін қызыл зонадан левха. Қырымны 4-ші далға қаплап алacak mı? Максимально сейчас. Коронавирус ве гриппке қаршы ашылама мұтлаққа япмалы. Коронавирус хақында толу малюмат. Жұмхуриетінің баш санитар екімі Наталья Пеньковская Милет телеканалына берген интервьюсы. Бұйық яшайышқа алып барған әнішлі йоқышлы йол. Мұнда вишне тіріге өсейді, мен оны тұтып ашаға чықайдым. Yollar kurulacak, devlet milletler ara komitet buna kol tutacak. Қырымда коронавирус хасталығы азлашып башлады. Иммунологлар хасталықны кечіргенлерге ве ашы алғанларға ярым елдан сон текрар ашыламадан кечмеге тәвсие етелер. Ғамсызның ақыбетлері насыл олачағы ақында қызыл зонадан мақсус левхамызны серетіңіз. Ағырты ве ИВЛ аппаратының тоқтамаған еші коронавирусның сесі бойледір. Реанимацияда хасталарының яшайышы үшін чешіт машиналар көреші. Олар нефес алмаға ве башқа адди функцияларда ярдым еті. Бір вақытта беденге илачлар да бере. Көрінмеген вирус бірінші вақытлары атта дүйілмай, ләкін сон қысқа вақыт ішінде адам реанимацияға оғырай. О вақыт тек ақ жігерлерінің суни аваланув аппараты ярдым ете біле. Егер сіз да бір кере санитар қапсызлық қайдайлерінің ен аддилеріні бозмаға істесеңіз, бұл адамларға бақып, өзіңізден сораныз. Оларының ерінде олмаға істейсіңіз ма? Сонки хаберлеріні талил еткенде белі ола ки коронавирус хасталығы баяғы яшарды. Бөлікте болынған хасталарының яшы 60-қа яқын. Ве яшларға баққанда оларының иммунитет системасы зайыф олғаны себебінден оларының алы фенажа. Эким-терапевт пульмонолог Богдан Лугачев yüzlerce хастаны өлімден құртарды. Пандемияның илкунынден берлі чалыша. Эвелері Ахмеджиттеки ковид хастаханесінде чалышты, шымды есе оны Бақчысарайға кечірділер. Егер 20 сененің көз мевсіміні алсақ, о вақытқа баққанда шымдыки хасталарының алы башқайжа. Кемері енгіл шекілді. Базы вақыт ағыржа ола, ве о вақыт стандарт тедавилевге келушмей. Вирус женкінде афсуски екімлерді зарар көрелер. Эмшіре Людмила Самбурская да ковиднен хасталанды. О қызыл зонада чалышты, шымды мында тедавилене. Скажу честно. Егер керчек айтсам, ашы япқан сон хасталығым енгілже кече, ашы япмағанларының алы кергінже, сентябрінің 8-ден мында ятам, шымды енді алым яқшыжа. Елена Ярославцева Бақчысарай хастаханесіне Ахмеджиттен аджеле тиби ярдым машинасынен кетірілді. Мында о 20 күнге яқын болуна. Бір авта ава маскасынен нефес алды. Ашы япмағанына пешман еті. Время показало, что... Вақыт көстерді ки ашы яптырмақ керек, чүнки хасталық ағыр кече. Бір авта яттым, атта олежем деп тұшыны башладым. Пек ағыр пек. Сонки вақыт хасталарының сайысы азлаша, ләкін өлгенлердің сайысы азлашмай. Мутихасыслар эвелкі кыбы маска тақмаға, қавсызлық месафесіні тұтмаға ве қолларыны ювмаға тепсие етелер, ләкін ашысыз олмаз. Шымды Қырымда 4 Руселі ашы бар. Бұ спутник Ви, Ковивак, Эпивак Корона ве спутник Лайт. Ашы әркезге етежек. Атта вакцинация қайта япылған вақыт. Біз яптық, мен қожам құдаларымыз оғлым, бұтын айлеміз бір күнде келінімде. Ветек келінімнің sıcағы ақшам 37-5-ке көтерілді. Қалған 6 адам тынч аман кечірдік. Бүгінгі күнде коронавирустан бірінші санчыны яқын 500 бин қырымлы яптырды. Екіншісіні 450 бин кеші. Коллектив иммунитеті олмасы үшін жұмхретті яшағанлар адамлардан миллиондан зияде адам ашы яптырмалы. Значит, вакцина у нас хранится. Бізде вакцина 4-6 градус sıcақта сақланыла. Бұл ерде гриптен вакцина сақланыла. Бұл ерде да дигер юқма хасталықлардан.
Ковид бар, ләкин бу мевсимде япылган грипптен ашылама акында унутмак керек дегел. Ашылар арасында бір айдан зияде вакыт олмак керек. Те люди, которые... Ковидтен ашы яптырмаган адамларга біз 21 күн кечкен сон гам ковид япамыз. Бірінші ве екінші ашыдан сон ярым ел кечмегенже ревакцинация япылмай. Бұл спутник лайт ола. Бір күнде грипп ве пневмокок ола білем. Башка шейнен ковидке каршы исе япмак иште мүмкін дегіл. Грипптен де ковидтен де япылганы кыбы айны шу кадар Кырым сакинлеріне ашы япмаға планаштыралар. У нас уже активно... Бізде енді грипптен ашылама фаал шекілді япылып башланды. 3000-ден зияде доза елде етілді. Епсі тіби муэссеселерге дарқатылды. Бүгінгі күнде ашылама кампаниясы башланды. Кырым Жүмхуриеті бойынша бізде 18,5 зияде адам ашы яптырды. Коронавирустан ашы хастаханелерден гайры мобиль нокталарда да япылмак мүмкін. Антителалар олғанына бақмадан ади санитар кайделерні күтмеге унутманыз. Коронавирус күрешсіз керек қайтмас. Невбеттеки талғане вақыт бекленілгені ақта Роспотребнадзор идаресінің елбасшысы Наталья Пеньковская тариф еті. Милет телеканалы үшін оның эксклюзив интервьюсы. Наталья Александровна, здравствуйте. Добрый день. Летний сезон позади. Можно ли считать, что волна коронавируса позади и пик пройден? И в целом охарактеризуйте ситуацию с коронавирусом в республике. Действительно, третья волна коронавирусной инфекции позади. И мы сейчас по цифрам видим, что мы дошли до определенного уровня, и есть некоторая стабилизация ситуации, но она по-прежнему остается неустойчивой. Но в чем существуют определенные риски, несомненно, мы должны быть готовы к четвертой волне. И от того, насколько комплекс мероприятий, который выдерживается сегодня в Крыму и Севастополе, будет поддержан, как население будет прежде всего иммунизироваться и соблюдать все необходимые сегодня требования, это личная гигиена, это масочный режим, это социальная дистанция, то есть абсолютно ничего нового. Зависит от того, насколько высок будет этот пик и насколько длительной будет эта четвертая волна. Какие прогнозы на осень? Конечно, четвертая волна будет. Мы, несомненно, должны быть готовы к подъему заболеваемости. Есть определенные риски, которые связаны с тем, что она может наслоиться на подъем заболеваемости гриппом и сезонными респираторными вирусными инфекциями. Хочу сказать, что этот сезон очень отличается от всех предыдущих тем, что с июня месяца мы превышаем эпидемические пороги по сезонным респираторным вирусным инфекциям в несколько раз. И это не очень хороший прогноз. Поэтому максимально сейчас должны быть направлены все усилия на то, чтобы максимально иммунизироваться против коронавирусной инфекции и пройти иммунизацию против гриппа. Насколько важно в условиях пандемии вакцинироваться от гриппа? Нужно понимать, что всегда мы опасаемся микс-инфекции, то есть одномоментного заболевания гриппом и коронавирусной инфекцией. Мы об этом говорили в прошлом году, но предыдущий сезон он был намного мягче, чем нынешний. Штамм, который циркулирует коронавирусный сейчас, он более агрессивный. И, естественно, нужно иммунизироваться. Иммунизироваться как против новой коронавирусной инфекции, так и против гриппа. Нужно помнить, что интервал между этими прививками должен быть 1 месяц. Поэтому, если вы привились против коронавирусной инфекции, через месяц после последней иммунизации необходимо привиться против гриппа. Если вы же привились против гриппа, то точно так же через месяц настоятельно рекомендуем привиться против новой коронавирусной инфекции. Какие регионы лидируют по заболеваемости? К сожалению, здесь ничего нового нет, но нужно отметить, что сейчас ухудшилась ситуация в наших районах. Значительно увеличился рост заболеваемости в Нижнегорском районе, в Раздольнинском, в Бахчисарае. Это требует пристального внимания за соблюдением всех тех мер, которые были изначально прописаны в соответствующих распорядительных документах. Ряд ограничений продлили до октября. Есть ли предпосылки к скорой отмене всех ограничений? Говорить об отмене всех ограничений нельзя пока. Пока нельзя, и нельзя потому, что коронавирусная инфекция, которая может стать вакциноуправляемой, но сейчас она таковой не является. Сегодня мы не можем говорить о коллективном иммунитете, потому что число привитых в республике, они сегодня не позволяют говорить о том, что 80% нашего населения имеет иммунитет к коронавирусной инфекции. Цифры очень малы.
К сожалению, упала активность населения по обращению за вакцинацией против коронавирусной инфекции. Я еще раз хочу сказать, что слишком большие риски этого эпидемического сезона. И, конечно же, во благо своего здоровья, для здоровья ваших родных и близких нужно привиться. Недавно президент страны Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию сообщил о необходимости создания санитарного щита. Хотелось бы узнать и ваше мнение. Вы знаете, это требования сегодняшнего времени, ситуация с новой коронавирусной инфекцией еще раз это подчеркнула. Очень важно, чтобы в стране была система, которая позволяет предотвращать, которая позволит реагировать на риски и угрозы очень быстро и оперативно. Чтобы при любой непредвиденной биологической угрозе могла быть развернута такая мощная система, которая позволила бы не уходить в локдаун, которая позволила бы организовать как диагностику, так и лечение и весь комплекс мероприятий для того, чтобы не только не страдало здоровье, но был четкий баланс между развитием экономики и здоровьем. На этой неделе 99 лет со дня основания службы. На следующий год вековой юбилей. Примите, пожалуйста, наши поздравления. Да, начался новый столетний отчет. То есть мы перешагнули цифру 99, и служба двинулась к столетию. Несомненно, героическое прошлое, несомненно, это большой потенциал службы сегодня, несомненно, большая ответственность, которая лежит на всех тех, кто работает. Я хочу искренне поздравить весь наш большой коллектив, всех людей, которые работают в нашей службе. И все мы когда-то принимали решение о том, чтобы стать санитарным врачом-лаборантом, бактериологом, эпидемиологом, врачом-гигиенистом. Это очень важно сегодня, и те требования, которые сегодня выдвигаются к службе, которые требуют принятия острых, быстрых, оперативных решений, они очень важны. Да, это, несомненно, большая ответственность. Я хочу поблагодарить наших сотрудников за их труд, за их профессионализм, самоотверженность и поздравить с праздником прошедшим. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Келечек елінің сонуна қадар репатриантлар топлу яшаған ерлерде 15 километрге якын yollar құрылacak. 23 соғақта асфальт төшелжек. Умумен бұл мақсатларға аман-аман 450 миллион рубле айырылды. Бүтінлей микрорайонларда yollarının абаданлаштырылуына федераль мақсатлы программа бюджетінден 1 миллиард рубледен зияде пара айырылды. Yol дәніштірмелері ақында левхамызны серетініз. Көй yolları күтіневінкі күнін меселесі дегіл Украин дәвірінде репатриантлар яшаған ерлерде іч бір шей япылмайды. Я пара, yok я вақыт келмеді, я да беклерлер дейеділер. Шунын üçün адамлар меселелеріні өз күчлерінен чезеділер. Шымды есе вазиет дәнішті. Bu kadrlar Kırım Leviafanından degil bu Ahmetçit yanındaki Mamah koyunun yollardan biri. Piyadeler yolu koyunu büyük alemyen bağlay. İçtimai emniyetli obyektlergece yol kıska. O 2,5 kilometrlik yolunu kıskartmağa imkan bere. Bu yoldan balalar avtobuskaca, büyükler ise tükanlarga, ilaçhanege ve hastahanege katnaylar. Вишня росла. Мында вишне терегі осы еді, мен оны тұтып ашаға чықайдым. Мына бойле тамырлар бар еді. Бұл ерде жүрмекнің чаресі жоқ еді. Сундус Тулейманова ватанға автет olğanlardan biri 70-ci seneleri koçup geldi. Endi ev kuruldu, yaşayış tızıldı. Ne kadar çok vakit geçse normal infrastruktura olacağına umut de o kadar eksili. Ama sonki vakit adamlarının şikayetlerini eşitip başladılar. Devlet Milletlerara Komitetinin ve yerli sakinlerinin yardımı ile 3 kilometrden ziyade yol çakılmen töşeldi. Спасибо. Çok sağ olsunlar, endi yaxşı yoldan yürüp olurmuz. Botke koyundaki mezarlıqның tınçlığını ekskavatorның sesi boza, maşına yollarının temeli olğan toprağını taşıy. Biri артından yük maşınalar endi 200 tonnadan ziyade taş getirip töktürdüler. İçtimai cihetten mesuliyetli iş adamlarının ve yerli hakimiyetinin işbirliği böyle netice berdi. Ну, это, в принципе, еще не финиш. Bu da işnin sonu değil. Daha sübetleşeceğimiz. Düşünüyorum ki Ayder Ahtemович bizge kol tutacak. Biz öz tarafımızdan texnikanı kiraga almağa yardım edermiz. Din cemiyetinin reisi Reşat Batırov musbet dinişmelerge kuvana. Onun müracaatları nihayet eşitildi. Endi ne kar ne de yağmur keder eter. Sağ olsunlar, ana taşında berdi, suyunda berdi, mana traktorda çalışa, her bir şeyi mana Allah'a şükür, mana sağ olsun Remzi deputatımız o arttı da mana yapamız. Her günü gelip mana haber alar. Mana bir haftadan beri biz bundamız.
Карасув базар районы Кокей койының мезарлығы эркянында да иш кайнай. 3 километрден зияде yol kuruла. Evvelsi mında atı traktör zornen keçip olaydı. Ana, bu yollar oldu. Ақсақал дин жемиетінің Азасы Али Бекиров evvelері адамлар насыл қиналғанını қатырлай. Мезарлық койден ұзақ ерлеші. Yol olmağını себебінден вазиет пек ağır еді. Yağmurlar, karlı, bu подъемда. Traktörün, balaban maşının kıynadık. Bu yerde ana bakın şu yeri. Yaramaydı. Bu mesele çözülümünde de pervasız adamlar iştirak etti. Yerli iş adamları birleşip taş satın aldılar ve texnikanı kiraga tutup işlettiler. 70-80 yük maşına getirdik. Her maşına aman 30 tonna ala. Rusiyeli Kırım'da repatриантлар yaşagan yerlerge devlet tarafından da gerekli kadar dikkat ayrıla. Bugünkü kunde reabilitasiya etilgen grajdanlar yaşagan 7 mesken yerde 14 kilometrge yakın yollar yapıldı. Anda kat toşeldi. Umumen 800 milyon ruble masraf etildi. Gelecek yılının sonuna kadar repatриантлар toplu yaşagan yerlerde yakın 15 kilometre yol kurulacak. 23 sokakta asfalt toşelecek. Bu tunel mikrorayonlarda yollarının abadonlaştırılığına federal maksatlı programa bütçetinden 1 milyard rubleden ziyade para ayrılacak. Ulu Vatan Cenkinde vatanımızın azatlığı için kureşken ve öz canını bergen kahramanlarının adları arasında Alime Abdınanova şerefli yer ala. 2014 sene sentyabr ayında Rusiya Federatsiyasının prezidenti Vladimir Putin Cesur Kırım-Tatar kızga Rusiya kahramanı unvanını berdi. 3 yıldan sonra ise Ahmetjit'teki 44. yanı mektepke Abdınanovanın adı berildi. Bir kaç yıl binanın betini memorial taxta yaraştırgan edi. Şimdi ise merkezi kırış o günde Cesur vatandaşımızga abide tıklenildi. Mevzunu Alime Mustafayeva devam etti. 70 yıl mükafat kahramanını kıdırdı. Халқымыздың кераман ер кішілері арасында Cesur ve boysunmаған Kırım-Tatar kızı benim kart betam Alime Abdinanova peyda oldu. O atta erkekler yapamayacak işini becerdi. Çok yıllar geçken son harbi istihbaratçı Alime Abdınanova hakkında tamam böyle diyecekler. O tek 20 yıl yaşadı. Lakin böyle kısa ömrü ile biz barışıkta yaşamamız için ve baktlı geleceğimiz için canını feda etti. Bu tarihi dakikalar. Efsanevi istihbaratçı Alime Abdınanovaға bağışlanған Abide Ahmetjit'teki 44 sanlı mektepte tıklenildi. Şerefi hatıra tahtası endi ise efsanevi istihbaratçıға Abide Ahmetjit'teki Milli Mektep Rusiya Federatsiyası kahramanı Alime Abdınanovanың adını büyük şeref ile taşıy. Bizim ballarımız 44. mektepke kirgende Erkunyo'nun bakışını ve ozunu korup cesaretini hatırlap onun kaydelerine göre yaşayacaklar. Mektepte abide tıklemek teşebbüsü Valeriy Aksyonov tarafından seslendirilgen edi. Ozunu ayrıca göstergen ecdatlarımızın hatırasını anmak gerekmiz. Dehşetli cenk vakitinde canlarını kurban etken yaş insanlar daha ziyade hürmetke layık. Alime Abdınanova 1924 senesi Keriç şehrine yakın yerde doğdu. Ulu Vatan Cenkı devrinde 1943 senenin kuz aylarında Kırmızı asker Alime Abdınanova Kırım'a yollanıldı. İstihbarat takımı terkibinde düşmanlarının orduları yerleşkeni akta malumatını öğrene edi. Cesur istihbaratçı merkezge 80'den ziyade gerek emniyetli malumat bergen edi. Bu merasimde aynı ballar iştirak etkenleri ayrıca mühimdir. Men zena addaşlarıma endi aytkan edim. Bu tedbir mektepte teşkil etilmek gerek edi. Her sefer abide yanından geçken bala hiç olmadım bir kere onun yaşayışı nasıl geçkeni akta tuşunur. Ve bu sualge cevap bala takdirinde, terbiyesinde pek mühim olur. 1944 senesi fevral ayında istihbaratçılar takımı düşmanlarının koluna düşken son onun azaları hapsetilgen edi. Canavarlık ve zorluklardan son 1944 sene aprelinin 5'inde Alime Abdınanova atıp öldürülgen edi. Siz onun cesaretini bilesiz, buna yigit bile dayanmaz edi. Ama o dayanıp oldu. Ulu Vatan Cenkı devrinde gösterilgen kahramanlık ve cesurluk için 2014 senesi sentyabrının 1'inde Vladimir Putin harbi istihbaratçıға ölümden son Rusiya kahramanı unvanını berdiler. 70 yıl yıldız öz kahramanını kıdırdı. Bu bizim hatıramız, bütün Kırım'nın, Kırım Tatarlarının hatırasıdır. Cesur vatanperver Kırım Tatar kızının kahramanlığı asırlar boyu unutulmayacak.
поражает то, что 20 яшлы кызның аны мемлекет ве адамлар огынды. Келечек несиллер огынды месулиетлиги о кадар yüksek olғаны айретте қалдыра. Бүгін мектептен Гайра Алиме Абдынанованың адыны еді қоюда парк, Ақмешжит, Кереч ве Кефир шehirlerinde сокаклар ташый. Қараманымыз сақында чоқ эсерлер язылды ве атта «Крымская легенда» адлы весиқалы фильм чықарылды. Бұл сонки хаберады дигер хаберлерні millet.ru сайтымызда яда ичтимай ағларда тапарсыныз. Эфирде көрішкенже.